It's my life. Lazy. It's my life. I got dirty. It's my life. I wanna shopping. It's my life. Money. Yeah. It's my life. Lazy. It's my life. I got dirty. It's my life. I wanna shopping. It's my life. Money. Yeah. Yo, what's up mga Reno? So, magandang araw sa inyo. Kamusta ka mo? So, for today's vlog, no? So, syempre, ano ba gagawin natin? Dayo di tayo ngayon. So, dadayo kami ngayon. Maghanap kami ng court. May kasit na kami ngayon. Yun yan, inaantay na kami. So, yun lang yung mga player natin. Mga diet lang. Diet session lang. Yo, si Austin. In the house, yo! Boss Archie. So yun guys, papunta na kami. Alright. Sige. Uy! Budap. Yo, what's up guys? No? So, dito na kami sa court. And may naglalaro pa. Malinex pa kami dyan. Siniset pa kung magkano yung post. Tamang kapawis lang naman to. Friendly game. Alright mga kawaray, no? So dyan lang tayo. May mga repapis natin. So huwag niyo kalimutan mag-like, subscribe, i-hit yung notification bell para lagi kayo updated sa mga video na lalabas natin. Alright! Bunganga mo! Score mark? 1-0. Tayo, Dapat tira dyan. Ayun, lakas ka Archie. parang malaki na naman din dito. Highlights yun, ang ganda nun ah. Highlights yun, ang ganda ah. Tira.
Tambor. Bulen! 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 Five one. Itong kanya niliwakan po na. Highlights ka pa. Bang ina mo, di ko na videoan. Videoan? Yan. Taka po, kasi na. Ayun na, videoan. Kahit di ko na videoan. Nice one. Malaki
Kapul yung mukha, gago. Makakaon na sila. Laki shot yun eh. Nice one. Let's go. Tingnan mo naman, sir. Dito. Dito. Paul? Ito yung parisan. Okay. Tunay, tunay. Itong ina mo ka? Yung pala eh. 3-0. 4-0. Ay na, sa kantong yan. Nice. Kala ko luluwain pa eh. 5-0. Nice. Ano? 5-1. Hindi ko nga nagpipili po ayaw talaga ayaw. Tignan mo. This one. Lagi, di ka na nabigyan. Wala pa naman eh. Kahit pa dyan. Seven, 7-1. Saan yung tambak? Dito kami gagawin. Nice one.
Sa iba to ka. Buwang yan. Last for game time. Surgot. Game time. Alright guys, panalo kami. So what's up guys, no? So first game panalo kami bago babansi pa yung kalaban. Mamam lang kami. Alright. Kapit ang puta. Tumatawas ka. Di ko masundan ng puta. Bas!
Kanina wala pa rin. Next one team, habol na. One four. One four lang, one four. Uy, unang dumi. 3-4 na. Oo nga, tulad. 2-4 lang. Release ko kami dito ya. 4 na, 4. Three five. Four five. Pambakambo. Five eight. Zero six.
Kaya mo kalaban naman. Ayun naman yung video yan. 8-3. Ang unal. Huli! Nice one! Ay, wala pa yun. Lang talaga. Isa! So yeah, what's up guys, no? So, bali tabla lang, talo kami sa pangalawang laro. Mahirap magkabal talaga. Tinampakan kami. Sayang. Saan ba ka sana? Uno, tinda. Yun. Sayang, mamen. So yun guys, ganoon talaga. Sobrang kinapos lang talaga kami sa pangalawang laro. Alright.